perotangan ke guru ngaji. Masa nikah paling berat guru ngaji. Salah tak ibojor. Tai bojor paling repot nih ke guru ngaji. Paling repot guru ngaji. Petra deh Petra aja kata. Jak sareng ngomong surah Petra pakai ibahas ibasul masail. Udah taring sakit lah bu. Katipun apa hokoma zakat Petra ke guru ngaji. Apa pakai ibahas dia cambul. Harus salah letak melu apa pakai ibahas. Baik kita bentar. Kan sering ibahas udah sakit tak bu. Udah tak norok pembahasan. Bagaimana hukumnya memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji? Coba guru ngaji letak melu apa pakai ibahas. Allah tepak kepan-panonku. Salah ben binian bae kebayaki. Cek ben sorban Petra tak kok tak mangan sana tak mangan ampo temu butun. Kok mak kesambuk, mak beda sedekah sama temuan butun. Tak mangan. Padahal kadur kak ditonong pote kento selamat tak. Makin kita beri musibah. Ini kenapa? Barokah guru ngaji. Saya ngalih. Kula pernah mangkiin di dalam stok tafsir ayat ning tafsir Qurtubi. Nalekana membahas tentang wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kak dito pada ulama asmana Thabit bin Ajlan al-Ansari atuh. Innallaha la yuridul adzaba bi ahli al-ardi. Allah kak dito maturana musibah ke bumi. Fa idza sami'a ta'limal muallimi sibyan al-hikmata sarafa dzalika anhu. Bila Allah kak ditonalikan maturana musibah ke bumi, paski mirang iba-iba bumi ni kepada orang sekenceng telaten morok Al-Qur'an anak-anak ini, iba burung menika musibahnya lagi kenangan sekedar morok Qur'an. Nah ya. Anggan mun ring lambak mun ke guru ngaji cek raja dapat hargana. Bukten pas era ki khotib. Gak ni magi khotib. Panjenengan mina bidiri beli kok kena pas notok marin paing notok bila kabar padika ke kedung-dung modung bengkalan bila kate mor kasarese. Pas atole panjenengan ke kanan beda pondok pesantren Al-Ma'had Al-Islami Miftahul Ulum Al-Islami kak ditok ki khotib asmana andi putra nyaman ki Ilyas. Ki khotib ni kasantren Syekhona Khalil. Tak dinto oni ngaji Quran pola na lulus maca Fatihah ki khotib nika beni lulus telah berjus Fatihah pola lulus maca Fatihah ka Syekhona Khalil aba ki khotib jadi asok korban lulus Fatihah nyambeli sampai secoko paling setisa tak nak cuk bibi dah Bajai wadha kejadian trenokku Fatihah Fatihah. Puk Nabi berapa beli musim. Mun pas di sana pas di sebelumpungan. Hak musibah 15.000. Mun pas pelak-pak 13.000. Kedukan kadur menika. 6.000. Nyambria sampai Nabi berapa? Fatihah. Demangkin menika hatam 30 juz. Pas ada embi mak nyemak. Saking pepan tak kaya ongko. Iya. Ikan tak melarang di kebun kah? Jaring kok nyinggung riang. Siap mun madrasah bah nang ke aki karnaval pojok saya tonton ya anak. Allah, perong-perong.